фиребгар. سهراب خودم کو جونی چه تو چرا خبر نکردی ها؟ سلام اوچا جان. چه کس مهم برایه چرا خبر نکردی ها؟ اوچا جان گفتم سورپریز شوه. وای در قدمات صدقه. خوش آمدی خوش آمدی. سلامتیتون چطور اوچا جان؟ همش خوب همش خوب. بیا به خانه رویم. اوچا جان دیگر خوب هستید بخیر؟ همش خوب تینج. اوچا جان من اکنون به عرضه‌ام رسیدم. تنها زنگیری مونده است. جانی اوچا بیا به خانه داریم بعد گپ میزنیم. بیا. شکر خدا که ساق سلامت آمدی. سلامت باشید اوچا جان. اوچا جان اجاره نشینی بس اکنون. برای خانه رو دیدن کی میرویم؟ جانی اوچا سر و سیمه نشو. از راه دور آمدی مانده شدی. کمتر استراحت کن. انا بعد رفتم میبینیم. میلش اوچا جان میلش. انشالله همش خوب میشود. خوب میشود اوچا جان. من رفته یک پیاله چای بیارم. اوچا جان چای رو یک طرف مونید. سومان چی حال داره؟ بیچاره سومان روز شمرده گشت است. کی تو از روسیه میبیایی؟ خواستگارهایش باشد قطار لیکن الوعده و دین میگویند. در وعدهشون وفا کرده ایستادن. خیر چیکار کنیم اوچا؟ صبر تلخ است ولی میوه‌های شیرین رو به بار میآورد. راست میگویی. 5 سال در مهاجرت بودیم. شکر خدا همش تمام شد اوچا جان. راست میگویی. همش خوب میشود. انشالله. من رفته یک پیاله چای بیارم. میلش اوچا جان. جون چه الو سلام علیکم. سلام لابد دختر خوش رو شناخت نمیشی؟ نفهمیدم شما کی؟ من یک جوانی زنگیر. خوب به من چی؟ چه خیلی به تو چی؟ تو شوهر کردنی نیستی؟ شوهر کردنی من با شما چی دخل دارد؟ چه خیلی چی دخل دارد؟ اگر دخل نمی داشت زنگ نمی زدم. گوش کنید دیگر به من زنگ نزنید. من نامزد دارم. انامون نامزدی میگفتد منم. چی؟ سهراب. سهراب؟ ها از راستی شما کی آمدید؟ دیروز آمدم. سومان این گپا رو یک طرف ما این بگاه وا خورده میتوانیم؟ حاضر نه حاضر نصف شب است. میلش پگاه میشود؟ خوب تو پگاه. خیر. اوچا جان تنجی است؟ ها وای همسایه اکای سمت دخترش گسیل کرده ایستاده. سحری قدم یک رفتم مبارک بادی کده اومدم. خدا خواهد توی خودمونم نزدیک میشه اوچا جان. البته بچه جان. ما بهترین اوچا. کسی چوی تنوش رفته خونه نو میبینیم. کارو سر کردم روزی. البته از این اجاره
ҳар чӣ зудтар халос шавем хубтар мешавад. البته аз جانی пай جان. тӯй мешавем оча. البته گیر. ана очаҷон инҷо хонаи зал мешавад. ана он тараф бошад хонаи шумо мешавад, утоқи шумо бо чизҳои наву замонавӣ пур мекунем. ана он тарафаш очаҷон хонаи утоқи ману келинам мешавад. салом алайкум. алайкум ассалом. шумо дар ин хона чӣ кор мекунед? чӣ хел чӣ кор мекунем? охир ин хона хонаи ман? чӣ хел хонаи шумо? мо инҷоро харидем. мебахшед, охир ин хона хонаи ман? чӣ хел хонаи шумо? хонаи ман? шояд шумо хато кардед. акаҷон шумо шӯхӣ мекунед? мо ҳуҷҷатҳои ин хонаро дорем? ака шумо чӣ масхара доред? ман ин хонаро кайҳо харидагӣ, ши бовар намекунед? ака шумо шӯхӣ мекунед? ман ба ягон одами шӯхикун монандам? ака мо ин хонаро харидем мегӯям. овоз баланд накун, ози дар кор бошад ҳуҷҷатҳояшро меоранд. ҳуҷҷатҳоро биёр. ҳуҷҷатҳоро биёр. чаҷону чаҷон ма. очаҷон ана тамошо кун, ана ҳуҷҷатҳоя. ака вақти ҳуҷҷатҳо нест гуфтам. чӣ дод мегӯӣ? очаҷон чӣ шуд ба шумо оча? рост мегӯӣ. холаҷон бад гап мезанем. холаҷон ба шумо чӣ шуд? ҳама тинҷ? хуб. کانی یک آیسته بیا خونجا روز نرسیم که آیسته بروها دراز کشیده چه؟ خوبه دپا جان؟ من میروم اپا جان. бародарҷон, ҳамон рақамҳои додам ку ба ҳамон рақамҳо метавонӣ ҳама вақт занг занӣ. ҳозир ман камтар саросима саломатии модарро дидан гир, баъд вақте ки бекор шудӣ ба ман занг зан. ҳоҷиро дидан дар кор, кори хонаро ҳал кардан дар кор. фаҳмо? ташаккури зиёд ака. як пила чой мегирифтем. саломатии модарро бина. майлаш хуб. очаҷон шумо зиқ нашавед, ҳамааш хуб мешавад. мамлакат бесоҳиб нест оча. аз ҳама асос саломатии шумо ба ман лозим. суманро гуфтам очаҷон, ҳозир омода шуморо нигоҳу бин мекунад. ман аз пай кор мешавам оча. аз ҳама асос саломатии шумо лозим очаҷон. зиқ нашавед. хуб очаҷон, ҳозир суманро гуфтам, мебиёед оча. سهراب جان، فشار بلند به یک طرف مادر ضرر جدی رسانده است. باید 3 روز یک جایی خواب رود. یگام حرکت زیادتی نکند و فراموش نکن داروهای توصیه دادم را حتما گرفته در وقت معین شده باید که داروها را استعمال کند. تشکر دکتر، سلامت باشید. سهراب جان، ما وظیفه‌مان را اجرا میکنیم.
фақат саломати модар эҳтиёт кун. Саломати модар эҳтиёт кун. Ташаккур. Майли. Аммо Майли. Хо'p. این هم میخونه سلام علیکم یانگا حاجی در همینجا نه نیستم. در کجا باشن تلفن هایشان رو نمیبردارن آن کس هرج در اینجا نیستم. شما میدونید وای رو چی یابیم نه و که خواهد بد می آید و باز ما را عذاب داده می رود. янга суруғҳои асосияшро ёфта метавонем? شاید در خانه زن دویمش باشد. زنی دویم ولی من نه. زنی دویم شاید در آنجا باشد سروغای زنی دویمش رو میدونید باز یکم بالو به سر من نه. نترسید یانگا نه. ما با وای نمیگوییم ما وعده میدیم бале янга хавотир нашавед ҳеҷ чиз намешавад и ҳоҷи ҳамаро фиреб карда мегашта نمیدونم به خدا من نمیدونستم که یک خونه رو در چند کس فروختگی چی باشد یافتم و یانگا ما شطوری سفید رو ندیدیم ҳеҷ чиз намешавад янга хавотир нашавад به بعدتان میستیم. تشکر زیاد раҳмат янга تشکر زیاد میریم салом алайкум سلام علیکم اپا حاجی در همینجا چالوچ؟ حاجی گریز نه. اپا چالوچ گریز؟ با ما سروغه دادن که حاجی گریز در همینجا زندگی میکنه یک خونه رو با چند کس فروختگی از پشت همین کاراش یک زن قریب میمرد مادر یعنی همین پسر اگر در همینجا باشد التماس فریاد کنید نه. من نمیدونم یکم مجره. اپس کورتون شده. بفکرم خطا کردم. اپا همین سروغه همین نمیدونم یکم حاجیره نمیدونم. حاجی ما میدونیم که شما در همینجا در آخر وایزانی همین سروغه رو با ما داد бо корашро кард کی بود؟ 2 نفر. چی میخواستن؟ شما رو گفتستن. مرو؟ چی میخواستن آخر؟ من نفهمیدم یک خونه رو با 2 نفر فروختیم. اینجا رو هم یافتن من باید شهرم رو عوض کنم باز جای رو عوض میکنیم؟ نه جانکم تو نمیکوچی تو در همینجا زندگی کردن گیر من میکوچم تو چی گفته ایستاده؟ چی گفته ایستادم؟ همین خیلی تو زندگی کردن گیر من میکوچم من حامله هم. خیلی گم نه ایلوج این رو هم میابیم گوش کن اسقاطی حمل میکنی فهمیدی؟ چی؟ چی؟ اسقاطی حمل میکنی تمام و سلام فهمیدی؟ چی؟ اسقاطی حمل چقدر دمی پست بی حرام. نه این تا نگو خشوچه کسافت. سیوله شب چی نو فهمیدی ها؟ شما حاضی نمیدونید که حاجی کی است چی است مرحمت. салом алайкум Салом алейкум. раисро мумкин аст Раис айни замон бандам. Камтар интизор шавед. хош мо интизор мешавем مالش رئیس مسئله کاری ما چی شده؟ این حاجی ما قطعی میانروی کرد نه تلفنش هم بردار نه خودش هم میابیم چی میشه کاری ما؟
тавай ҷон, шумо зиқ нашед. Худо хоҳад шумо соҳиби хонатон мешед, шумо хонатонро мегирем, бемалол бошед. Чӣ хел ҳоҷӣ бовар кардем ман намедонам. Ӯ ҳоҷӣ миёнаравай, ӯ ҳоҷӣ бисёр касоро мисли шумо ҳам хеле фанду фиреб карда. Неки шумо бемалол бошед. Мо ҳаракат мекунем ки шумо соҳиби хонаҳои худтон бошед. Мо ҳамин корда даст мезанем. Мо пиштем кори шумо мешем. Бемалол бошед. Хуш омадед. Дарои. Салом алейкум, раис. Салом алейкум. Биёед. Хуш омадед. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед. Бахайр аст? Бахайр нест, раис. Бо чӣ гап шуд? раис, мо дар муддати 5 сол дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия кору ҳавлият кардем ки аз ҳамин сохтмони шумо хона гирем. ҳамроҳи модар хонаро диданӣ омадем. Бинем ин кас ака пайдо шудааст, мегӯяд ки хона ба номи ман аст. бале. Шумо як хонаро ба чанд нафар мефурӯшед? Ором шав. Шумо хонаро ки харидед? Намедонам ҳоҷи гурез аст ки аст. Ӯ ҳоҷӣ мегуфтагитон ям ё наравай? Хай ба ҳар ҳол биё ма гӯям муроҷиатотонро бинам. Бинедем раис. Чӣ хел шумо бовар мекунед? ҳуҷҷатҳои шумо дуруст, шаҳрномаи ширкати мост. дуруст? Дуруст. баъд аз ман нодуруст? як бор бинед. Ором шад додарҷон. О ака чӣ хел ором шавам? Ман хелча дорад додарҷон, сабр кунед. Додарҷон, ҳуҷҷатҳои шумо қалбакӣ аст. қалбакӣ? Бале. Моҳру соядасти мо нест. он номи ширкати шумо навистагӣ? Додарҷон, фақат шумо зиқ нашед. Вай ҳоҷӣ саволи ҷавоби хича мегӯяд. Вай ҳоҷӣ дар фирор аст. Мисли шумо бисёри нафарора хел фанду фиреб кардааст ва як миёнарав аст. Не ки ман ҳаракат мекунам дар ҳолате ки агар хонаи шумо ба пуррагӣ ба даст наомад, ман ҳаракат мекунам ки маблағҳои шуморо ба пуррагӣ барбигардонам. Фақат шумо бемалол бошед. Хуш омадед. ташаккури зиёд. Хуш омадед. ҳей ононе ки имрӯз мардумро фиреб медиҳед, яқин донед ки рӯзе худованд парда аз рӯи гуноҳҳои шумо бармедорад. зеро беҳуда нагуфтаанд офтобро бо доман пӯшонда намешавад ва он гоҳ шумо шармандаи ин дунё ва охират хоҳед шуд. ҳоло ҳам фурсат доред тавба кунед, зеро чоҳкан оқибат худ зери чоҳ аст. аҳволи боғро бин. алафҳо давидагӣ, дарахтҳо бетартиб. шояд аз сабаби кам будани маошаш беаҳамиятӣ кардааст. аз ҳамин рӯзи болотан маошашро баланд мекунам, мебардорам. кани бинем чӣ гап мешуда бошад. бале, маошашро бардоштан дар кор. офарин, аз ҳамин рӯз маошатро як баробар боло кардам. раҳмат раис. меҳнат кун. хуб шудааст. фаҳмо раис. аҷоиб. гуфтам ки боғбон маошаш кам аст, зиёд кунам, саҳар барвақт ба кор меояд. маошашро ҳам зиёд кардам, вале
امروز همون در کار نیست. اجوی معاشش رو مثل پیشتر میکنم. چی قدری که بود انا همون قدر معاشش رو پایین میکنم. معاشش رو برداشتم به فکرم برای او ضرر دارد. احوالی درخت باغ و راه رو بین. مانده نباشی. رحمت رئیس. از این روز اعتباراً معاشت مثل پیشتره چه قدری که بود انا همون قدر میگیری. معاشت رو مثل پیشتره کم کردم. فهمو؟ خوب شده است. فهمو رئیس. فهمو. دیروز وقتی که معاشت رو بلند کردم فکر کردم که هر سحر بر وقت با کار میای. ولی صد افسوس که تو این رو نفهمیدی. برای همین از همین روز عبارتن مثل پیشتره چی خیلی که معاش میگرفتی انا خیلی معاش میگیری. خوب شده است. معاشت رو مثل پیشتره کم کردم. فهمو رئیس. فهمو. من یک چیز رو نفهمیدم. وقتی که معاشت رو برداشتم چیزی نگفتی. وقتی باز معاشت رو کم کردم باز هم چیزی نگفتی. من نفهمیدم این همه چی معنی دارد؟ رئیس، روزی که معاشم رو زیاد کردید فرزنددار شدم. فکر کردم که خداوند فرزند رو میداده است، رزقش رو هم میداده است. دیروز وقتی که به کار می آمدم و من خبر دادم که فرزندم از دنیا گذشته است. امروز شما معاش ما را کم کردید. شکر رئیس. خدا را شکر. خدا را شکر رئیس. شاید خداوند برای زیاد شدن رزق فرزند می‌دهد و برای سنجیدن ایمان فرزند را باز می‌گیرد. پس شکر کنید، هم برای آنچه خدا داده است و هم برای آنچه گرفته است، زیرا هر چیز در زندگی معنای دارد.